Ассаламу алейкум, братан. Как у вас дела? Нормально. Хорошо, кабун болсын. Ой, рахмат, Алла разы болсын. Иштек емес. Что, давай пранк снимаем? Пранк? Блин, я давно не снял пранк. Почему? Тогда подумай и через час позвоним. Хорошо, я буду ждать. Давай. Алло, Паскаль, братан. Тигр вернулся. Я готов. Тогда встретимся в Алтарсай. Урматтуу Канат шоу менин YouTube каналын катталуучулары, мен көптөн бери пранк тартып элекмин, бирок пранкты сагындым. Анда биз баштадык. Ичкенге жакшы краскалар барбы дейт. Краска эмнеге? Ичкенге. Ичкенге? Ооба. Банкиген бензин счетыда. Ичкенге жакшы краскалар барбы дейт. Да, she have it? Да. She have it? Который масляный. Ну, есть. Масляный, да. Жоқ, его нельзя там. Чего нельзя? Он не заходит, он в гость. Такой пьет. Пойдем, Паскаль, я тебе. А в смысле пьет? Вы сейчас прикалываетесь? Yeah, this one is very good for my stomach. Good for my stomach. Кокс? Yeah, good for my stomach. What's it called? Mr. Hammer. Ah, wanna drink this? Bunu su When I koşmayla drink, içerse I'm gonna bolou. hammer very well. Su koşmayla içerse bolou deydi. Жоқ, я первый раз слышу, что вы... If I finish drinking this, Ah. if I drink this, it's gonna wash my system. Then I'm gonna hammer very well. Ушундан төртөөнү берсеңиз дейт. Мен төрттөө аралаштырбай эле иче алам дейт. Иче алам дейт. Но буну азыркыга бир 4 күнгө эле жетет дейт. Пока дагы бир жумага жеткидей барбы дейт. Бар, табал? This one is good for my system, Mr. Hammer. Yeah. İşte ölmemi. Wow, умрёшь. You will die. No, die. Why Good for no? me. If I drink, my stomach. You're gonna clean up my stomach. You're gonna wipe up the dirty in my stomach. Сиз жолдошуңуз менен канча жолу иштеңиз эле дейт ушундайды. You see, this one. Me, I'm from Africa. I drink this. If I finish drinking, my stomach is gonna, yeah. Юкусо. Of course, this one is good for me. I take Так. with milk. Milk, you know this Который- milk? Powdered milk. I drink with powdered milk. So I mix, then I mix them up. I mix both together, then I'll drink. У меня шок. My- Он говорит, это для моего желудка хорошо. Yeah, У меня, говорит, yeah. очистится. My immunity strong. That's why I can contact coronavirus. See? Maybe you check. This one is so what? Эже мону көрсөңүз, бергелип glue. койсоңуз. Мону көрүп койсоңуз. Юз скажи. Юз. This one? It's a glue. Glue? Yes. Скажи. You need Use a go. paint? You need a paint? I need something to drink to wash my stomach. This one is good for me. Yeah, because I need. Are you kidding me? No. Because I bought milk, powdered milk, so I mix with this. This one is Mr. Hammer. Yes. When I finish drinking, I'm gonna hammer very well. Yeah, of course. You will die. No, I'm not gonna die. I will not die. No, I'm not gonna die. If you will not die, let Yeah. me know. Give me. I need Кашык this. барбы дейт, эже оз тийип көрөйүн дейт. Give me spoon. I'm gonna test it later. Да. No. Мындай оз тийип дамын татып көргөнгө. First you need to buy it. And then If I test, I'll buy. How much is it? 400. Эже булар үй бүлөсү менен краска жейт да. Булардын уругу, I'm 42. краска пахти деп коет экен. Бизде урук деген бар го, мисалы саяк, ушундай карабагыш деген. Булардыкы краска пах деп коет. Vitamin. Бул Just краска vitamin пах, for us. Yeah. витамин жешет экен булар краскадан. Элестеттиңиз? Vitamin. Булар ата бабалар ушундай. Okay. Жүр анда көрсөтөйүн. Эже келсеңиз, бизге могул эле болот окшойт. Мына вот. Пока Пинго. Is throw. You want? I should take this. Была эмульсия. What's this А for? может быть, наоборот, и звездку можно пить, чем Алина. он от этого не умрет. Alina paint. This one is Alina. This one is powdered paint, right? Powdered? Yes. Но. it's Тебе not- не надо пить. Тебе нельзя пить. Why? Ты вчера бросил. Была краскадан мас болуп калышат да, как водка. Водкадан да сенмей да. You know, I like drinking. I like drinking paints because No. What's the meaning of tetrad? Не. Huh? What's this? Эже стерди камера тартып алып, тамашалуу видео. Все серьезно? Я да. А где кто снимает? Стердин көңүлүңүздө тилет What else, этип Mike? чыкпайчы луй. Профессионально да. Я же хотел сказать, по-моему, ты под наркотиками. Урматтуу катталуучулар, элдер көчөдөн телефонду сурап подписаться кылышат. Андыктан сиздер да подписка алганды унутпаңыздар. Канат Шоу мен каналы краска ичкен балдарды алып чыгат ар дайым. Эчелер туурабы? Мына
Подписывайтесь, это наш канал. Вот подписка. Мурдун ичинен. Мындай саят. A tiny one. Саят. Сайганда бул мындай мурдунан чыгып туруш керек. Өзүнүн мурдуна бу. Ооба, өзүнүн мурдунан байке. Баки, Шланга кандай болуп атанда? Шланга. Жок, буну биринчи шланганы киргизет да мурунгачы. Мурунга шланганы киргизет биринчи. Юкис о. Лака со. he doesn't have it. Just- Окей, окей. Yeah, I need tiny one. Tiny Ички one. болсо болду дейт. Ошол эле мындай мияна сайып дейт. Мындай мурундан чыгарып коет экен да байке. Yeah, because I. Андай тургулар жок. Жок, мына вот это пойдет мына. Вот, мо пойдет мына. Вот, мо пойдет. Анан буну сыртына мо өзүнчө чечилет да, туурабы? Yeah, this one's good. Yeah, good. Экөө барбы ушундайдан? Экини сайып берсеңиз, экини берсеңиз, дары берсеңиз. Экини чыгарыш керек да. Мустак суу, ысык суу чыгарбайбы байке? Силер саласыздар да байке. Буну кандай мурдуна тайганда? Жок, мындай кылып мурдунга киргизет ичинен мияктан, а могу жерден суу чыгат да. Ичинен тотоп, ичинен кандай деп атасыз сен? Use wow. Бинго. Yeah. Камера тартат байке. Твой поклонник. Üzünbay senden güder, ümütümüş boy janar. Начинаем тогда, Франк. Адамдын денесине сайган свет барбы дейт. Жок. Use yes? What? No. They don't have it? Не, no, no. Сайгам дейбир прям. Ооба, адам денесине мындай сайып, булар күгүзөт да. А, Ошондой You don't have it? нет, не было. Use go? No, please. Ah, they don't have it. Мындай адамдын төбөсүнөн чыгарган свет барбы дейт. Астагфирулла. What is he talking about? This guy is scaring me. Huh? Адам төбөсүнөн чыгарган свет барбы дейт. Sorry, madam. Madam, what is this guy talking about? Huh? No, no. Please. Ah, they don't have it. They don't have. Maybe we can check somewhere else. Кулакка проводду сайып койсо болобу дейт, чтобы минус менен плюс кошуп эмени отургузуп койсо болобу дейт. Шитте. Жок. Бизде жок андайлар. Юкос no. Ah, they don't have it. Да. Okay. Да. Okay. No problem. Maybe we look for somewhere else. Шында үшүп кетип атыптыр. Эй, То есть азыр эме Me. ысып кетип атыптыр. Me. Анан Me. onu хочет Wait. этот, ичине кондиционер поставить. Me. I'm a tourist. ой, коркутпай. Нет такого вообще. Sorry. I just came in just 2 days ago. I came to Kyrgyzstan. So Буяка келем деп 4 ич агарын саттым дейт, акча жок дейт. Мындай кес саттым дейт. Ага. Анан эме what? дейт. Мурунун ичине эки лампочка коюп косуп дейт, мына эки мурун эки. Жок бизде андай вообще. Меккенде жарык болуп турат го Меккенде. Андай жокпу? Жок. No, please. Силерге Use go. неме кайсы жерге немеге барып көрбөйсүңөрбү азыр? Мо свет саткан жерлерде турабы? Жок. Тамырга мээрге эже. Мээрге минус менен плюсту кошот экен, анан шит орнотот экен могул жерге. Анан Астагфирулла. буну плюс кылганда бул күйөт экен да, мындай свет. Жо. Дүйнөсү кандай болот? Карабайсызбы эже? А буну жакканда өчүп калат экен. Ошол эле барбы дейт, и всё кетип калалы. Жок. No, no. Is wow. Мин Да. wow. Нет. ah, explode. Boom. Эже, камера снимает. Это ваше. А, Чан да Рахман. вы чё? 1 minute. Sorry. I'm looking for a very good place. You understand English? Little? Little, yeah. Он Жарамазан поет. Yeah? Yeah. There are two blackbird series on the wall. One in Peter, one in Paul. So fly away Peter, fly away Paul. So come back to the little blackbird sitting on the wall. You understand? I don't understand. Жарамазан айтканга атайын Нигериядан келдим, Кыргызстанда бизнес болуп жатат дегенден, анан жана өзүмдүн сүйүктүү жарым табыш үчүн ушул жака келдим. Сизди көрүп калдым. Yeah, I just came in. Көздөрүңүз I just came мөлтүрөгөн, in. капкара. Вы переводчик или просто? Жок, ырды өтүп баратам. Не, просто я на английском понимаю, хорошо понимаю. классно. Я же английскийден сабак берем да мен. Да ладно. Английский да? языктан, да. А Анан тут я учусь в American School. American course. School. You studied there? Yeah. Which вы place? красивая, Which как place? я, дейт, да? Oh, Which place? Which place? Как? What? на уровень. Салмаган канча дейт. I don't understand. What? 54, нет, 52. 52? 52, yeah. Okay, that's good. That's brilliant of you. Brilliant. өзүңдүн жытыңбы же чачыңдын жытыбы дейт. No. What did he say? Как? What did he say? I don't understand. Черный кожа балдар жагабы дейт. Yeah. What's the problem? What are you talking about?
үйүңдө канча букаң бар дейт. I have no Huh? buka. Как будет? Humanoid. Yeah. Humanoid. Ah, that's brilliant. Канча кочкорун этин жедиң эле дейт. Кочкор Просто мы булар не ели. кочкор эмени сыйлайт да аябычы. Букаларды. Мы не ели, мы только это самое. Жылкы как будет? Horse. А. Eat horse. Ah, you eat horse Eat meat. horse. Yeah, Ah. Есть айгыр. Yeah. Вот покушай, да. Айгыр. Horse meat. Да. Уй, скажите, уй, бука. Она влюбился с айгыром, да, короче. Ah. Есть айгыр. Вот так. Эркек. Вот так. Ah, that's good. Есть пёс. That's good. Well, very good. I like that. See you, bye. Thank you. Канат шоу мен YouTube каналынан көрө аласыз өзүңүздү. Эмеден могу шпаклевка менен цемент аралаштырып, манты түйсөк болобу дейт. Она? Продолжай. You can do. She say what? Does she have it? Только азыр бир учтун цемент бересизби, жеп көрөйүн дейт. Что, берейин десин. Погладчей. Минске Please, give me. Make it snappy. No. Ошону дейт да булардын организмде не жейт. Таным калышты. Мен кумду ойлогон эмесмин вообще. Эми кумбу ладно, андан кум жегенче ичинде килпото болот. Биз өз кыргыздар деле жейбиз. Мондой. No, Сону не дейсиз? Килпото жейбиз. no, good. Ал крипотодон эмне жал? Қалай? Деген таш болот. Көкмүк таш, Ии. копоз таш болот. Аны биз өзүбүз жейбиз. А булар вообще жейт да аны. Булар цемент жейткенде же шпаклевка өкөн кичине аралаштырып берсеңиз, цементтен кичине шпаклевка. Ну, сейчас будет классное блюдо. Ah, good? Да. Okay, no problem. No problem. I'm waiting. Да. Точно? Yeah, this one is good. No, good. Good. Салбайт. Yeah. Шпаклевка барбы, шпаклевка? It's good. Как вы хотите, возьмите вот. Кашык барбы, кашык? Кашык жоқ. Эме, ти шпаклевка менен цементти? You can boss. Да? Okay. You saw? Yeah. Сизе ости посмотреть. Ой, спасибо. Give her. Давай, попробуй, давай. Давай. Открывай рот. Ротик. Ой, балам, ой. Здесь камера-то тут. Ваша. Муна. Oh my God, I'm just confused. Буну башка мамлекетте. I'm confused. I don't know what to do. Бун деген Кыргызстанга качып келиптир, чтобы спрятаться надо. Но бунда баардык акча бар экен да. Азыр каяка барып жашынарын билбей атты да. Сизде үй бар беле, но зато нормально заплатить. Бунда да барбы? What was he talking about? His cost is родитель. Who's call? $50,000? Талас? Yeah, I said $50,000. Короче, эме дейт. Бир күнгө $200 берип турам дейт, если жата турган жер таап берсе дейт. I need someone to help me. Как-нибудь через вас там. $50,000 бар экен да. Просто сизге платит, потом сиз жөн эле бир жерге жашап коз. Либо is Hua. Is Glus Hua. Is English Hua. English? Бул She understand, right? кара жумуш деле кылырым дейт, ошон үчүн карамын дейт. Анан кара жумуш, сизде үйдө эмне жумуш бар? I'm looking for somewhere. I don't know this place. I came yesterday. I don't know. Жарамазан айтып атат. Okay, please. Не, жарамазан айтып атат. You said Ramazan? Жарамазан, да. I said жарамазан эметип коёбу. I said there are two. Sorry, I said there are two black bears sitting on the wall. One named Peter, one named Paul. Fly away Peter, so fly away Paul. Акчаңыздын кереги жок. No, I don't need money. I don't need money. No. Хорошее настроение үчүн жарамазан айттым дейт. Yeah. Yeah, looking for a very good hotel to lodge. Жарамазан, которуп беребиз. What is he talking about?
мен котора албайм да. Жок, мен которуп берейин. I said Жарамазан. there are two black birds sitting on the wall. One named Peter, one named Paul. So fly away, Peter. So fly away, Paul. So come back, little black bird sitting on the wall. Парк алдында турабыз. Эжешка ничошка масканы алдыга кылып алыптыр. I said there are two black birds sitting on the wall. One named Peter, so one named Paul. So fly away, Peter. So fly away, Paul. So come back, little black bird sitting on the wall. Койда келичөө. You understand? Вы, получается, Рамазан сказали, да? Тамаша эче. Бул камера туртот сиздичи. Тамаша болчу. I just came into Kyrgyzstan not quite long, 2 days ago. My friend lives here. My friend lives in Kyrgyzstan. I just came in 2 days ago. Жарамазан айтыптыр. There are two black birds sitting on the wall. One named Peter, one named Paul. So fly away, Peter. Fly away, Paul. Come. No, sorry. No. There are two black birds sitting on the wall. One named Peter, one named Paul. So fly away, Peter. Fly away, Paul. Come back, little black birds sitting on the wall. Yeah, because they have two black birds sitting on the wall. One named Peter, one named Paul. So fly away, Peter. So fly away, Paul. So come back to two black birds sitting on the wall. Yeah, of course. Yeah, sing it. Yeah, that's my own way of saying Jarmazan. Yeah, my own way of saying Jarmazan. You understand? You feel? I just came into Kyrgyzstan not quite long, 2 days ago, because I can't find my way home. Please. Жарамазан айтып. Because there are two black birds sitting on the wall. One named Peter, one named Paul. So fly away, Peter. Fly away, Paul. Come back, little black bird sitting on the wall. Understand? I said there are two black birds sitting on the wall. One named Peter, one named Paul. So fly away, Peter. Fly away, Paul. So come back, two little black birds sitting on the wall. Негизи пранк тартыш оңой эмес. Биз жаңы эле пранк тартып бүттүк, бизге чала баштады. Ой, мени чыгарба, тийин чыгарба деп. Ама якта бир эжекебиз жазып тура, аябай жакты да магачы. Мына вот. Канат байке, саламатсызбы? Орто сайдан кызыл кеп качан кызды тарттыңыздар, өчүрүп салыңыздарчы сураныч. Акчасын берем, кааласаңыз уулуу айда суранам. Канча сом берет болду экен, кызык. Чын берем акчасын. Саламатсызбы эже, бир примерно 12 000 сом берсеңиз өчүрөбүз деп коңуз. Тамаша. Продолжаем тогда. Не устал? Устал же. Мага жуунганга ванна керек дейт. Бирок мен ваннаны албайм дейт. Моонун ичине жуунсам болобу дейт. Унитаз? No. He doesn't have it. Мен мурда ушуга эле жуунчумун дейт. Жуунса да эле болду, без разницы. Ну, мен кечип койгом жакта эмне болот. Use how? Use how? No. Раковина албайбы? Раковина жуунганга болот. Мына раковина толтуруп. Бул раковинага отуруп жуунсаң, use was. Вот туруп, мен туруп ваннанын жанына. Бутуңду салып алып туруп жуунасың. Жок. Колду жуйт. Колду жуйт? Не, бул колду жуйт да. Use call. Ага. Бутка акындап жусаң болот. What was he talking about? Все. What is he saying? Геморрой оорусу бар экен. Анан өзү эме кылат экен. Турба сайылсам болобу дейт. Такой турба подойдет? Use call. This one? This one is good. It's good. Ушуну. Yeah, it's good. Через турба аркылуу кеттин канализация. Анда чугунный ванналар болбойбу? Монун немесине мондай салып койгонбуз, ичине мондай бар. No, да? This one is good. Please, да? Yeah, of course. Yeah, why not? Good. Ичинде 3 бар экен ушундай да. Бул, короче, организм бышык болуштун ушундан каттатып коет экен. This one is better. I think maybe we take this one, okay? How much is it? How much? Мен врач болуп иштейм дейт. Эгерде сизге да керек болсо дейт, ушундай ичиңизге 4 коюп бербеймби дейт. How much money? Сиздин ичиңизге. How much? 4 коюп берем. Money. Байке, ооба. Money, how much? How much is it? How much money? Бул байкеге коюп бериш керек экен 4тү. Who? Him?
О, мындай түп-түз коюп бериш керек экен, кара мында коюп бериш керек экен бул байке. No? No! You can bury dance. No. Okay, no problem. I agree. No problem. Я запишу твое имя в моей тетради. Как страшно. Шок байке. Мели байке. Рахмат. Mo светти этот жамбашыма койдурайын дейт да. Тоқты кандайынан алып кетсем болот дейт. Жамбашына? Ооба, потому что булар кара болуп көрүнбөй атпайбы. Адамдар сүзүп кетип атат. Ошон үчүн айланасына полный свет коеюн деп атат да. Бирок бул болбой калат го деп. This one, you mean this one is good? Жамбашына бул кайсы жеринен мисалы диванда Артта карасаңыз мына. This one. Кроватна эмес, мындай эле, мындай жамбашына. Is this one okay? Юксго, ха? This one good? 220 провод керек болот да. Бунда ичинде ток бар да буларда. Жок эле. Туташтырганда мына буларда минус плюс бар да могул жерден. Ток чыгат да. Why? Yeah, yes, of course. Все, алабыз ушуну. He said it's okay, enough. Барбы монда провод алып келген? Провод берсеңиз, проводду. Сайттыр күйгүз берген ишенесиз го деймиз, денесине. Көрөт. Өзүнүн адамдан ток чыгат, байкайсызбы? Кээде зырт дейт да. Жок. Ал жерде алжа башкача ал. What? Бул системалаштырылып чыгарылган нерсе. Бул деген биз мамлекет өнүккөн эмес, ошон үчүн бул нерсени мамлекет коюп бере албайт да. Көрөт. Көрөт. What's the problem? What's the problem? Huh? What are you talking about? What are you talking about? Кандайдан сайрат экен? Say something. I need. Артты кара. Кана сайрат? Где минус плюс? Minus plus? Так. Күйдү? Көрмөй No. Омай, баспайсың киян. Maybe you put very well. No. Жок, мондай кармасаңар силер туура кармайсыңарбы? Мондай кармаган. No. Күйүп атабы? No connection. Maybe you check this way. This way. Okay. Можно? Тиякта камера тартып Good afternoon. Юг здесь. What's this? Флонкос. What? For what? Буну сразу эле ичсе болобу дейт, же кое туруп ичиш керекпи дейт. Ну, карптычы. Булар ичишет экен да, просто көптөн бери ичеле экен да. Бул канча литр дейт? Бул иммунитетти көтөрөбү дейт? Это вообще для машины, чисто карбюратор. Юско, машина лихо. No. What? I don't understand. I don't understand. For what? For what? Биз иче беребиз дейт. Нельзя, What? нельзя. Да, попробуем. Нет. Нельзя, это машина, карбюратор. Бул өзү ичем деп атпайбы же? Нюхать эту щенку, если... На. Нет? Здесь камера тартып жылмай коесуң. So, I don't know. Эме дейт байке. Мен Росста жүргөм дейт чет жакта. Анан бул Кыргызстанга келип жашынып калышым керек дейт да. Анан вы сможете спрячь мне дейт. This guy, I кылмыш кылган дейт. don't know what this guy is talking about. I don't know. Азмир, но сотка барбы? Кайсы сотка? Сизде. Ооба. 102-ке чалсаңыз, 102 балдар барып атасың. Не, 102-ке чалдык. Булар буну менен өтө опасный кылмыш экен да, буну деген. What is talking about? Неге мен азыр талып берем мен буну. Трың. Урматтуу достор, көптөн бери пранк тартпаганга мен да пранкты сагынып калып турмун. Бүгүн Паскаль Би менен сиздерге жакшы пранк жактыго деп ойлойм. Андыктан комментарий калтырсаңыздар, мен кайрадан көчөгө чыгам. Тигр вернулся деп вместе с Паскалем пранк снимаю. Паскаль, что-нибудь скажи. Yo, what's up? You guys should link up. Beautiful prank. Super prank. Number 1, Kanat Шабданбек. The best. Канат Шабданбеков Кыргызстанда самый красавчик, самый сулуу бала. Анын боюна эч бир адам бою жетпейт, оюна да жетпейт. Он очень грамотный. Еще сказал он, комментарий калтырып. Подписывайтесь на Канат Шоу мен дейт. Kanat, yeah, sure man, he's the best. Подписывайтесь. Come on. Мен мындай